Бишкек шаарына караштуу Акбатаа конушунун тургуну бир тууганыбыз ардактуу 14 январь 38 жаш өздүк майрамы менен куттуктайбыз. Өмүрдүн жыйнап жылдарын, бакыттын чачып нурларын, бактылуу болуп дайыма өтөй бир жашоо жыргалым, багдөлөттүн чокусунда туу болуп, арабызда аман-эсен болуп, тагдырдын тартуулаган жакшылыктарын кечип, урмат сыйга бөлөнүп, амандыкта маанайың жарык, көңүлүң ачык болуп, өмүрдө узак жашап бактылуу болушуңду тилейбиз деп байкеси Марс, жеңеси Гүлмира, карындашы Афина жана энелери куттукташат. Bir tuğanım şam çıragı bülümdün, bir atadan bir eneden töröldün. Ak sütüңdü bizge bergen atene, bize bөгүп tamanından övürmün. Asqaz o bir tuğanım, sensin bağım, bey bolsun dayım, ömür canım, bey bolsun dayım, ömür canım. Bir tuğanım darağımdın tamırı, tündügümdön gündö yağıp jarığı. Kayda barba, kanday ömür geçirbe, siler menen жүрөгүмдүн жараны. Asqaz o bir tuğanım, sensin bağım, bey bolsun dayım, ömür canım, bey bolsun dayım, ömür canım. Bakıt sepken baylık öңdü nuruңan, başka da jok merimиңe жылынам. Силерге деп сактап койгон түгөңүз, сүйүүм бар жүрөгүмдө оюган. Asqaz o bir tuğanım, sensin bağım, bek bolsun dayım, ömür canım, bek bolsun dayım, ömür canım. Asqaz